Od tolikog broja mega, giga, ultra događaja jednostavno ne znamo odakle da počnemo i kako da najavimo ovo izdanje Komparativa. Ali kao i uvek, poštovani, pokušali smo uhvatiti šta se dešavalo ove 2 nedelje i kroz mešavinu novinarskog narativa i pronicljivih komentara da vas ubedimo da ne morate po svaku cenu prihvatiti da je revolt postao naš novi status quo. Javno preduzeće Čistoća i zelenilo potpisalo je memorandum o saradnji sa nevladinom organizacijom Odaberi otpad. U naredna 2 meseca u kumanovskim naseljima Goce Delčev i Zelen Rid biće realizovan pilot projekat selekcije otpada. Cilj je motivisati građane da aktivno učestvuju u selekciji otpada u cilju poboljšanja kvaliteta životne sredine. Se работи за пилот проект во 2 населби, во населба Гоце Делчев. Reč je o pilot projektu u 2 naselja, Goce Delčev i Zelen Rid, gde građani ovih naselja zainteresovani za selekciju otpada imaju mogućnost da instaliraju aplikaciju i onda dođu u javno preduzeće da preuzmu kese za sortiranje otpada, pri čemu su plastika i limenke u jednoj žutoj kesi, a plava kesa je za papir. Kasnije, u roku koji se dogovorimo sa građanima, naplatit će ekipe preduzeća. Biće kodovi koji će biti skenirani. Imaćemo tačnu evidenciju koji će građanin koliko skenirati. Ostaće im nove torbe da nastave sa selekcijom, a za one građane koji naprave najveću selekciju biće nagrade. Ove za sada promotivno i nagrade su 2000 denara za prvo mesto, odnosno 1000 za drugo i treće i 500 denara za četvrto i peto mesto. Opštinska organizacija Crvenog krsta Kumanovo u saradnji sa opštinom Staronagoričane i Zavodom za transfuzijsku medicinu sprovela je akciju davanja krvi. Na ovoj akciji još jednom je iskazana humanost zaposlenih u opštini Staronagoričane koji su se nesebično odazvali pozivu za davanje krvi. Prikupljene su naime 23 jedinice krvi. Na području Kumanova od početka ove godine došlo je do 7 fizičkih obračuna u kojima su učestvovala maloletna lica, saopštio je SVR Kumanovo. Prošle godine registrovan je samo 1. Svi ovi prijavljeni događaji su realizovani i protiv nasilnika su podnete odgovarajuće prijave. A s obzirom na to da se radi o maloletnicima, u rasvetljavanju postupka su uključeni i istražitelji za maloletničku delikvenciju i nasilje u porodici, saopšteno je iz SVR Kumanovo. Iz Kumanovske policije obaveštavaju da preko policijskih službenika Odeljenja za prevenciju u kontinuitetu se održavaju edukativna predavanja sa nastavnicima, učenicima i roditeljima, ukazujući na prevenciju vršnjačkog nasilja, zatim nasilja na društvenim mrežama i načine ranog prepoznavanja ovih oblika nasilja. Kumanovo, tačnije Kulturno-umetničko društvo Srpski vez, posetila je ambasadorka Srbije u zemlji, gospođica Nevena Jovanović. Nakon susreta sa članovima našeg aktivnog društva, koji su je srdačno dočekali, ambasadorka je čula potrebe i izazove sa kojima se suočavaju i izrazila nadu da će Srpski vez opstati i u teškoj zimi koja je pred nama. Predsednik Kitanović sa osmehom budućeg političara je optimista u pogledu plodne saradnje sa ambasadom Srbije, rekavši da bez njih ne bi ni mogli da ostvare uspeh koji su do sada postigli. Ja sam večeras u prvoj, kako da kažem, zvaničnoj posjeti Kulturno-umetničkom društvu Srpski vez, ali naravno da njihove aktivnosti meni nisu nepoznate i da smo mi za ovih godinu dana mog boravka u Skoplju imali divnu, intenzivnu saradnju i da smo se sretali po različitim manifestacijama na kojima su divni momci i devojke, dečaci i devojčice iz KUD-a Srpski vez predstavljali srpsku kulturu, širili srpske pesme, srpske i makedonske igre, a večeras mi je posebno puno
srce što sam se našla ovde među njima, u njihovim prostorijama. Večera sam ovde kao predstavnik Republike Srbije da osim što sam uživala u večerašnjem programu koji su mi priredili, da porazgovaram sa njima o svim izazovima sa kojima se suočavaju i da im poručim da Republika Srbija stoji iza njih i da ćemo uvek biti tu da im pomognemo da budu još bolji, još veseliji, još razigraniji. Srpska zajednica koja živi u Severnoj Makedoniji, naravno kao i makedonska zajednica koja živi u Srbiji, su mostovi koji dodatno spajaju naše dve veoma bliske i bratske i prijateljske države. Ja sam zaista uvek ponosna kada vidim da mladi ljudi, a posebno srpska deca koja žive na ovim prostorima, na tako lep način čuvaju i neguju našu tradiciju. I ovo je mnogo više od puke igre i pesme, od pukog čuvanja naše tradicije. Ovo je sama srž našeg srpskog nacionalnog bića i uvek mi je puno srce kada vidim da postoji jedna tako snažna energija i volja da znamo ko smo, da čuvamo svoju tradiciju, da volimo majku Srbiju i naravno da u svemu tome ovi mladi ljudi budu dobri građani iz Severne Makedonije, jer budućnost je ipak njihova. Zato smo tu. Ambasada Republike Srbije u Severnoj Makedoniji zapravo je produžena ruka Republike Srbije ovde i nastojaćemo da na sve moguće načine obezbedimo i pružimo logističku podršku KUD-u Srpski vez onoliko koliko smo u mogućnosti. Vi ste sami rekli da sve nas čeka jedna teška i nepredvidiva zima. Globalne okolnosti su prosto takve da se situacija na globalnom planu iz dana u dan komplikuje, ali to ne znači da mi ne možemo nekakvim malim pomacima da pravimo velike promene na bolje. Mislim da je jako važno da kao Matica pružimo podršku ovim sjajnim ljudima koji čuvaju duh srpske kulture u delu Severne Makedonije na kome je srpska zajednica verovatno i najbrojnija. Vi ste pomenuli rezultate popisa koji, nažalost, svedoče o manjem broju Srba nego što je to bilo na prethodnom popisu, ali to su, nažalost, i neki globalni trendovi sa kojima se suočavamo i prosto jedan demografski deficit sa kojim se mi kao narod suočavamo. Ali i to je izazov na kome treba svi zajedno da radimo. Biće mi zadovoljstvo da porazgovaramo i o temama koje se tiču srpske zajednice i o raznim drugim temama koje se tiču odnosa Srbije i Severne Makedonije, jer ponavljam, i ja se ovde od prvog dana osjećam kao među prijateljima i mislim da je sada stvoren jedan zaista dobar preduslov da našu saradnju jačamo u svim mogućim oblastima, a na taj način i da unapredimo položaj naše srpske zajednice. Včera smo imali čast i zadovoljstvo na njojnoj inicijativi, njena ekscelencija ambasador Republike Srbije u Republici Severnoj Makedoniji, gospođa Nevena Jovanović, da bude deo jedne večeri, da nas poseti, da bude oficijalno poseti našem KUD-u. Tako da mi smo se udostojili, napravili jedan mali prigodni program kako bi bili pravi domaćini i ugostili našu ambasadorku. On je prvi put u našim prostorijama, prvi put je među nama, na naše zadovoljstvo svih naših članova. Videli ste koliko su deci srećna i onako vesela, oni znaju za nju i imali su želju da ju upoznaju, slikali su se, fotografisali se, a prava suština, prav cilj je da se ona upozna najprvo sa našim prostorijama koje već imamo nekoliko godina, da se upozna sa našim radom i sve ono što smo uradili zadnjih 10 godina, sad obeležavamo 10 godina rada i postojanja, i u isto vreme da ju upoznamo sa nekih problema i izazova sa kojim se suočavamo u ovom periodu i u period koji nam sledi. A Ministarstvo prosvete i nauke raspisalo je javni poziv za dodelu grantova za osnovne i javne srednje škole koje doprinose razvoju i unapređenju multikulturalnosti, međunacionalne integracije i tolerancije. Aktivnosti koje će biti podržane grantom mogu se realizovati samostalno u školama u kojima se nastava izvodi na više nastavnih jezika ili u partnerstvu sa drugom školom. Bespovratna sredstva iznose do 30.000 dinara i bit će dodeljena za ukupno 95 škola, od čega 70 osnovnih i 25 srednjih škola. A izbor sa rangiranjem vršit će Komisija za ocenjivanje pristiglih prijava prema navedenim kriterijumima. Prijava traje do 9. decembra ove godine.
Nastavlja se čišćenje korita reke Kumanovke pored Keja. Korito reke Kumanovke je u proteklom periodu delimično očišćeno, nakon čega su pojedini građani koji žive u naseljima uz reku ponovo bacali smeće. Opština Kumanovo je polovinom oktobra zaključila ugovor sa preduzećem po ranije raspisanom tenderu za čišćenje divljih deponija na teritoriji opštine i čišćenje korita reka Kojnarka, Lipkovka, Kumanovka i Kriva reka. Vrednost zaključenog ugovora je skoro 4 miliona dinara. Ekolozi s druge strane smatraju da postoji rešenje koje ne podrazumeva stalno trošenje resursa na problem koji se ponavlja. Predložili su da se formira specijalna brigada koja će delovati na području uz korito, redovno uklanjajući smeće nekoliko puta nedeljno i postavljajući velika plovila duž reke. Ostaje pitanje da li je bolje da se pitamo kud plovi ova lađa nego da promenimo kapetana koji izgleda da zanemaruje sve slepe putnike. U organizaciji multimedijalnog centra Karpino otvorena je izložba slika sa 20. međunarodne likovne kolonije Karpino. Posetioci su imali priliku da vide 25 dela umetnika iz Makedonije, Srbije i Amerike. Izložba u holu Doma kulture biće postavljana do 17. ovog meseca. Izvolite, posetite je. Ono što sekam da go kažem je Želim da kažem da je dodatna vrednost multimedijalnog centra, osim tradicije s ovom decom koja ovde počinju, da ne kažem na velikoj sceni, to što oni postaju vrhunski profesori, muzičari, neki su na postdiplomskim studijama. Zatim dodatna vrednost je što smo na svakoj koloniji imali studente prve, druge, treće godine akademije. Jedan od njih pre 4-5 godina, a sada je umetnički direktor. I ova kolonija ide u najmanje 4 do 6 gradova, predstavljajući ne samo umetnost, već i druga kumanovska dostignuća. Četvrtog novembra srpski roker Bora Đorđević Čorba održao je dvočasovni koncert u našem gradu. Stigao je oko 17:30 časova u jedan od naših poznatih lokala sa svojim bendom i doktorom. Trenutno Bora živi u Sloveniji sa svojom devojkom, pa su let za Skoplje i put do Kumanova samo malo pogodili njegovo krhko zdravlje. Starost od 70 godina nije uticala na njegov još uvek bistar um. Ustaljeno pravilo da nikada ne daje intervjue pre njegovih nastupa promenilo se čim smo mu prišli. Nismo bili grubi i nismo pominjali godine političkog aktivizma u srpskom parlamentu, niti nesrećnu izjavu o južnosrpskom akcentu Makedonaca. Bili smo, kao i svi ostali, politički korektni i slatki u nameri da ga nateramo da priča pred kamerom. I bio je, kao iz vremena ranog mraza. Oprosti mi, Katrin, znam da nisam bio fin, ali si mi bila draga. Ne drži me nežno za ruku, moja žena je ljubomorna, rekao mi je. Nije prvi put da to čujem i ne smeta mi. Žena mu je u Sloveniji, stariji je od mog oca i ne zna gde je bina u lokalu. Nije podmitljiv za rakiju jer je popio mnogo Ivana, preživeo mnoge režime i video i levo i desno i centarfore za pogrešne timove. Evo nekih manje poznatih činjenica o ovom pesniku, muzičaru, piscu. Bora je do sada objavio i 10-ak knjiga, a njegova zbirka poezije Pusto ostrvo je 2018. godine osvojila nagradu Akademije Ivo Andrić. U bendu Poslednji ostatak romantičnog sveta svirao je i pevao sa Radomirom Mihajlovićem Točkom, koji je kasnije postao popularan kao frontman benda Smak. 1977. godine u prodaji se pojavio album Zdravka Čolića Ako priđeš bliže. Tekst naslovne pesme je napisao Bora, a muziku Kornelije Kovač. Album je objavila diskografska kuća Jugoton. U avgustu 1978. godine Bora Đorđević je sa bivšim članovima grupe SOS osnovao novi bend pod nazivom Riblja čorba. Bas je svirao nedavno preminuli Miroslav Miša Aleksić, gitaru Radislav Rajko Kojić, a bubnjeve Miroslav Vicko Milatović. Naziv benda potiče od beogradskog slenga za menstrualni ciklus. Prva ploča prodata je u više od 120.000 primeraka, a brojni časopisi su Boru proglašavali za rock ličnost godine. Drugi
Album pod naslovom Pokvarena mašta i prljave strasti se u prodaji pojavio u februaru 1981. godine. Obeležile su ga pesme Ostaću slobodan, Neke su žene pratile vojnike, Lak muškarac, 2 dinara druže i druge. Posle ratnih 90-ih publika ih je odlično prihvatala u svim delovima sveta, a do 2019. godine nisu jedino održali koncerte u Hrvatskoj, iako je i za to bilo interesa. Bora je jednom prilikom izjavio da će Riblja čorba nastupiti u Hrvatskoj tek kada bude proglašena kulturnom baštinom Srbije. Pažnju hrvatske javnosti, međutim, privukao je polovinom 2021. godine kada se na koncertu u Celju ogrnuo šalom splitskog fudbalskog kluba Hajduk. Bora je u međuvremenu pisao tekstove i muziku za drugi izvođače poput Zdravka Čolića, Nede Ukraden, Maje Odžaklijevske, Viktorije, bendova Generacija 5, Posljednja igra leptira i druge. Tekstopisac je numere Ja sam lud, koju je 1985. godine popularizovao Oliver Mandić. Napisao je tekst za pesmu Prikrašću se tebi pod prozore, koja se iste godine našla na ploči Kafanska noć, folk pevača Šabana Šaulića. Starijim generacijama ostao je u sećanju koncert Arsen i Bora Čorba Unplugged, koji je zajedno s Arsenom Dedićem i gostima izveo u pozorištu na Terazijama. Gosti su im bili Vidoje Božinović, Nikola Čuturilo, Stjepan Mihaljinec i Milena Dravić. Diskografska kuća Helidon je 1988. godine objavila audio kasetu Bora Đorđević Priča gluposti, na kome je snimak književne večeri koju je Bora održao u klubu studenata tehnike u Beogradu. Sa Rambom Amadeusom otpevao je pesmu Amerika i Engleska biće zemlja proleterska, koja se našla na Rambovom albumu Hoćemo gusle. Bora je autor teksta pesme Šta još možeš da mi daš, koja se našla na albumu Fatalna ljubav Svetlane Cece Ražnatović. Zajedno sa članovima grupe Zabranjeno pušenje je 1998. godine objavio album Fudbalska himna 98. na kome je sa Neletom Karajlićem otpevao pesme Pobednička i Gubitnička himna. On se 2014. svečano zakleo da neće davati političke izjave, niti biti deo političkog sveta u Srbiji i da je bio zdrav, bio bi samo slovenski zet koji je nekada bio najcitiraniji pesnik među muzičara na Balkanskom poluostrvu. Ovako je i dalje slovenski zet, ali dobrodošao u jugoslovenskim republikama, bivšim naravno, odnosno u ostacima socijalističkog sistema protiv kojeg se borio svim raspoloživim sredstvima koja mu je čačanski gen nesebično davao. Ili bi možda on bio naša verzija Dr. Oza, progresivnog socijaldemokrate u sukobu sa konzervativnim patriotom koji slavi 29. novembar kao krsnu slavu. Bernie Sanders bi verovatno bio ponosan na njega. Nismo ništa manje od njega. Gospodine Đorđeviću, jako nam je drago, izuzetna nam je čast imati vas za gosta večeras u Kumanovu. Ja se ne sjećam kada ste nam posljednji put došli. Možete mi osvežiti memoriju, molim vas? Bio sam u nekom dvorištu, bila je valjda i Tijana Dapčević, tako neka ekipa simpatična i to je bio zadnji nastup Kumanovu koga se sećam. Inače, ranije smo svirali u hali, sportskoj hali u Kumanovu. I odavde je moj prijatelj Aca Rusevski, veliki šampion. Posebno mi je drago, znate zašto? Ne zato što smo mi jedini srpski program u Kumanovu za naše Srbe, za našu braću. Posebno mi je drago zato što Čačanci i Kumanovci imaju tako sličan humor, jedan oštri britak. Naravno, nisam došao svega siteve u Kumanovo da pevam samo na Srbite, nego tuta Makedoncite i ostali. Nije, ne zboruva me takav vo Kumanovom, mi smo dobro, ja pokušavam. Boleskovačko. Boleskovac. Sin me je pitao gde ću večeras, ja sam mu naravno rekla, zato što je tinejdžer i on je rekao, je to mama onaj pisac i književnik, svaka ti čast. A ima 14 godina. Dobro, ne shvatio. Podmuklo zaboli kao kvarni zubi. Istina je samo da se jednom ljubi. Tako je. Gde su nam nestali, gospodine Đorđević, oni divni tekstovi, poput vaših? Pa niste slušali ono tek što spremamo, čućete ih.
Ne mislimo o vašima, međutim na sceni uopšte. A nestalo je autora, ima izvođača i ima onih tekstopisaca koji idu Bugatti, Lamborghini, Maserati. Ajmo u se pare. Onda, dobro, to da ne pričam o tome, da ne pričam da to nije u redu, nije moralno. Onda kokain, heroin i ostale droge, evo tako, to su današnje vrednosti, protiv toga se mora boriti. Apsolutno. U ovoj krizi identiteta, u čovečanstvu uopšte, ne samo na ovim balkanskim prostorima, nismo mi izuzeci. Jeste li srećni? Samo me to zanima. Tako, nisam vas najbolje zove. Jeste li srećni? Samo me to zanima. Nego šta sam, naravno srećan. Hoćete nam doći opet? Vrlo rado. Ja sam jutro seo na avion u Ljubljani, sleteo u Beograd, popeo se na avion, sleteo u Skoplju, došao do Kumanova, sutra smo u Strumici. Lepo. Povodom 11. novembra, 503 godine postojanja i 78 godina od oslobođenja Kumanova. 10. novembra je u prostorijama opštine predsjednik opštine Maksim Dimitrijevski zajedno sa sekretarom Aleksandrom Gelevskim upriličio svečani prijem kome su prisustvovali i predstavnici opštine, zatim Savez boraca, bivši gradonačelnici opštine Kumanovo, predstavnici SVR Kumanovo, ARM, Udruženja veterana vojske i policije iz aktivnog i rezervnog sastava Kumanovo i teritorijalne vatrogasne jedinice Kumanovo. Na svečanom skupu razmijenjena su iskustva, kako smo čuli, i razmišljanja za realizaciju novih ideja i projektnih napora u pravcu poboljšanja uslova života građana. Gradonačelnik je zajedno sa predsjednicom veća opštine Ivanom Đorđijevskom imao sastanak sa bivšim predsjednicima veća. Nekada su u ovim susretima, da se razumemo, tradicionalno prisustvovale novinarske ekipe, ali ove godine nismo dobili poziv. Pa da, šta ćemo mi tamo? Mi nismo za ceremonijale, od koktele i kanape nas ubija kiselina. Nismo ni borci, ni veterani, očigledno nismo ni rezervisti. Doduše, mogli smo da se ubacimo kao vatrogasci, jer se vodimo njihovim gde ima dima, ima i vatre. Nova knjiga Zorana Spasova Zofa, na makedonskom se kaže Zofa, Džabe živiš u Skoplju, biće predstavljena 16. novembra, to je čini mi se sreda, sa početkom u 20 časova u skopskom baru Intermezzo. Specijalni gosti na događaju biće showman Igor Džambazov, Branko Ogjanovski, poznat kao Mile Panika, i Sašo Macanovski Trendo. Knjigu Džabe živiš u Skoplju, kao i prethodne Zofove hit romane Toronto Express i Tito, moj pretposlednji heroj, izdaje Populi, to je deo Ars Lamina publikacije. Dizajn omota je autor stripa Mihajlo Dimitrijevski The Mićo. Džabe živiš u Skoplju je zbirka aktuelnih, izumrlih i zaboravljenih pojmova, fraza, izraza, idioma, apsurda, aforizama, sinonima, toponima, akronima, kriptonima i mnogih drugih nima. Ova knjiga je lokalizovana u pokušaju da dočara vrhunsku šalu Skopljanaca, jer je autor čvrsto uveren da Makedonci zajedno sa Srbima imamo najbolji humor na svetu. Neki od izraza se koriste 500 godina, neki 100 godina, neki od 1945. godine pa redom, neki nakon što je Titu zabolela noga, neki nakon što se Kljusev popeo na binu i tako dalje i tako bliže. Pretpostavljate već da smo u rubrici Dobra spona, zar ne? Združenje na džez muzičari i slobodni umetnici iz Skoplja najavljuje novi koncert spektakularnog naslova Čudo na Balkanu. Izuzetan događaj na kome ćete imati priliku da se uverite u genijalnost jednog od najvećih imena na Balkanu, Ramba Amadeusa, u društvu jedinstvenog i neponovljivog združenja Big Benda.
Koncert zakazan za 8. decembar u Filharmoniji će biti jedinstvena prilika da čujete legendarne pesme Ramba Amadeusa u aranžmanima za Big Band. Rambo Amadeus je umetnik koji dolazi iz Herceg Novog, da vas podsjetimo, a široj javnosti je poznat kao muzičar i pesnik, gitarista i naravno ekoaktivista. Današnji svet se urušava ne kao rezultat neravnoteže između tehnologije i društvenog napretka, već zbog strastvene težnje da se unište strukture moći koje su korumpirane, gluve i slepe za neodložne potrebe jednog ljudskog bića. Dakle, ako nikada niste probali hamburger, nemojte to ni slučajno da objavljujete u javnosti. Slikaće vas sa kečapom oko usta i hvalit će se da je njihov luk najslađi. Oni koji vam nisu dali dostojanstvenu šansu da zaradite za hleb u kome možete i sami staviti ćufte i jedete ga u miru, daleko od svih ovih eksploatatora. Isto važi i za picu, naravno. Buonasera!